anajali. Dr. Tobias ni mtu wa ajabu. Anapenda kwa upendo na umakini, anaona ndani wa shida na tabu. Amani yake inatufanya tulisi nyumbani, kwa upole wake anatufariji. Akisema njoo, hapana haja ya shaka, maisha bora anawahakikishia wote. Njoo, njoo kwetu, njoo, fursa tele ziko kila kona, pesa zipo, tutakufanya huru. Njoo kupata amani hapa kwetu. Dr. Tobias anasikia sauti yako, hakuna kilbungi kwenye moyo wake. Unakaribishwa bila kushurutishwa. Njoo kweli, njoo tuishi kwa uaminifu.